Gomba taxi. Taxi ya bien iko nenda mu ville centre. Karibu tunangoya place watu tatu. Karibu. Parece gato ariko hari undi muntu nayereje usigaye inyuma. Eto comment. Uko muhumuro we. Genda umunyamuhumuro rwose ni wacu. We, byaje bite ko ukunze ubunyara iki. Na mutaxi ngo utengia papa. Pardon. Niba to muhumuro tunabashua mama we. Ngombe zile zonakia leta. Hey! Munisaidie. Papa, mimi sitaki kufasi yule pasuka na ngombe zako kuli. Mama, usipime gusa mako usipime. Sogea. Nibiki. Unala mabombe papa muhumuro. Bombe? Hey, mama. Rojote na bajua banakia na mabombe banasibiba mutaxi banazipitisha banakia maliza watu. Papa, mimi si hapa tayari kukufa mama. No, mimi sitaki pasuka sasa, mimi sitaki pasuka kweli na kulomba. Wewe na mabombe wewe. Mimi ndo mnatutiye kwa muganga urabona ari amabombe. Jewe n'umutware wanje twigiriye kwa muganga. Ngiye kwibaruka uno munsi. None ivyo vy'amabombe. Nukunza kuriza n'umwana ahubwo. Nibona ko? Ono mama mimi sikukuwa najua kweli. Unajua kisi na kisi security shakwa ya mingi. Mimi nakwambia vitu viko unapitikane masiku na bisho watu. Sofe ndakumva ijana kwijana yuko iyo umuntu yagize ubwoba adasubira kwiyumvira ngo ivyo vyiyumvira bishire kugihe. Ubwenga bushire kugihe. None ndabira. Warengeje ugafata abantu ngo nuko bakomoka ngaha ngo bita abantu babi bose iryo vanguro uri kumara. Barga babangu. Acha kufungia usishafula hata mikono. Abitongeza mkie tukimbie kwanza kwa hospitali.